Wow, aku tak sangka aku akan dapat tengok benda ni. So, game terbaru Halo baru je announce hari tu, and dia akan release dekat Xbox, PC and PlayStation 5. Halo game dekat PlayStation. As someone yang membesar dekat zaman-zaman konsol war dulu, Xbox lawan PlayStation, Master Chief lawan Kratos, aku memang tak expect benda ni akan jadi. But yeah, it happened. I mean, we saw it coming. Dengan Gears of War, Microsoft Flight Simulator, semua pergi dekat PlayStation. And now Halo, I don't know. I think I have a mixed feeling about this. On one hand, aku happy sebab exclusivity dah makin hilang dah. Semua orang boleh main semua game regardless of hardware yang kau ada. Aku dulu main kat PS4, jujur lah, aku pun teringin nak try Halo, Forza Horizon, Gears of War. Tapi tak boleh sebab aku tak ada Xbox. Tapi sekarang, dengan strategi Xbox yang baru ni, even kalau aku kat PS5, aku still boleh main game orang, which is nice. On the other hand, aku agak sedih sebab nampak Xbox macam dah mengalah betul-betul for real this time, which is sad sebab at one point in this generation, aku rasa Xbox ada potensi untuk atasi PlayStation. Diorang buat benda betul, the right step, macam Game Pass, and then diorang beli Bethesda, beli Activision. Tapi sekarang nampak macam diorang tak nak bersaing pun. Diorang dah tak fokus ke hardware dah. Diorang lebih kepada service, nak jadi platform untuk main game. Macam Netflix lah, tapi untuk game. Look, at the end of the day, aku okay je diorang nak buat apa, as long as diorang still boleh produce game yang bagus. That's all I care about, good games. Tapi kurang lah sikit competition untuk PlayStation and Nintendo, especially PlayStation. Sebab kita semua tahu, bila company bersaing, kita yang untung. Look, what I'm trying to say is, beralihlah ke PC. Tak perlu dah fikir pasal semua ni.